fela go e tšwela go ere a ya lesome nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator ke go boditše ngwanešo a gore ge e ka ba ke gona go budila selemo sa go sa mamoratwa ke a go thomediša ebile ke a go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fa go 96 number 3 fm ke nomelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ša kare tanke ga tee tanke ga bedi tanke ga raro ba gorogile balli ba rena o gorogile professor moremi go mentle le go senya sebaka moroka ke tla ka mo go wena kgoši yaka ke no go fa a sebaka se gore o ba tamiše semmušo ke moka re ba fe sebaka ba tetsebiše ge ba fetša go tetsebiša ke moka ba nape ba re fegolele se borala ka baka la gore nnete ya go di feta ka moka ke gore re tloga a re lapile melala ruri ga go ne molato moroka a šidio ngwanešo a ke go leboge malome ka kapa ga ke tamiše batheeletši ba bagolo ba thekga go radio ya gaborena ya motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a letama magoši ya rena re re phiaphia diatla re ya le dumediša magagešo baruti ba porofeta mangaka setšo bohle ka moka ba o ile go gore magagešo le re fa thekgo e kgolo ya ka mehla le ka matšatši re dumelang magagešo batswadi ba ka le kae re gona batswadi baka ke ba ga mang batswadi ke ba ga letshweni re tate ke mang ka leina tate ke Abraham le ka dumediša batheeletši kua gae le ntate ka kapašo ra dumediša ntate ke ka kapa ka kapa ya radio ntate maubane ra le dumediša mo re le ba letshwene re tswa re le mo kwaga thobele re na le sello sa ka mo lapeng a gona thuso tokelo mahlatse ga re na ona go boima gona bjale a se kgale ne re boloka motswadi o ile mme wa rena na setse a na nnoši ntate ile yena a go robala pele ra ka lokanya ra ba nyaka batho ba ba etsang dingaka ba tle ba fatolle o gae mo dikeiting ba re ntsha dilo mara se ke se boneng pharologanyo ga ke humane dipudi re tlhabile senyentong re khunama re rapela re kgopela go lokisa o motse wa tate ka mokgwa o emeng ka teng re sa itse gore re fere tlhakeng a gona le thabo le lepila ka mo lapeng la ntate ka bakeng la gore bothata bo ka mo motseng wa ntate ka mo jareteng ga re kgone go humana thuso ya lapa le laetso ga ke itse gore e ka be bothata keng dithapelo ra rapela ra khunama re tshela dineifi tswelo pele nna ga še ke bone ka mo lapeng la ntate ga ke itse gore mantswe a mangwe ke a lebetseng ke a mafe bothata mmeleng o ileng wa ka ga ke phele pila ke a kula a ke ra utlwana ga ke bolela thobele ke a kula ga ke itse gore e ka be ke tshwere ke eng mmeleng wa ka mo teng gwa ba go botlhoko nako e nngwe ge ke re ke a ithusa e no ba moya kwa toilet nako e nngwe ge ke re ko ithusa go tswa madi ka toilet ga ke kgone tlhaloganya gore e ka be botlhoko bo bo ntshwereng ke baeng bo tswa kae
se ke se kgopelang ke kgopela dithapelo ke kgopela pholo mmeleng wa ka se ke se kgopelang ke se fiwe se ke stopang ke se tope ga ke itse gore ke rapele bjang metsoko ke a khunama dineifi ke a tshela ke a ba bitsa ba ba robetseng bontatemogolo bokoko nke thuso e be teng ka leng la matšatši ke na le nnete gore go ka apoga ke feletša ke re thapelo tse nna ke di rapelang mo pelong ke sa di rapele ka lešata ka menagano e ke nang le yona ne kgopela mahlatse matlhogonolo le nthapediseng ka mo ke sokolang ka ntshe tshokolo e nke e fokotsege e tsamaye e boele ko e tswang matlhoko a ka utlwa mmeleng wa ka ke fole lona tsamaya boele ga bo bona ka o a tswang teng ke rapedisa le motse wa ntate ba ke nang le bona ba ke batlogolo ba ka re a tshwana ka moka ba ga re na batswadi re setse re nnoši go na le boabuti ba bona le bona ke ditšhuana ko ba leng teng makgweng ge ba topatopile ga gona pharologanyo ya go bontsha gore rena re topatopile nke re lebeng ga koko gae ba notla ge go na le mediro mo gae ge go na go matlhoko a tshwanang le a maloba ge re boloka koko a bona peano le bona ke ba rapedisa gore ko baleng a di ba tsogele ba gopole motse a koko a bona ka ge le bona e sentse ba le nageng ba sena metsi e nang le e lebaneng mo go bona gore e ka ba mo pheletsong ke mo ga koko a bona mo ba belegetsweng teng ga ke itse mantswe a ka a lebetseng e tla ba tshwarelo ke bolela go fitlha moo go tswelopele a ke sena yona ke kgopela se segolo dithapelo nna ke le Abramo ngwana molato le Tshwene re go kwele tate a re ye ka mo go abuti ka mo a ke re so ya le kae pa re gona pa re gona ee re bolela le mang kwa ga mang o bula le Walter le Tshwene ko kwaga allright be le hloka thušo mohuta mang abuti Walter nna ne ke tlhoka thušo ka ga malwetši le ka gae ka kwa ga koko mo re dulang gona go diragalang ka mola ga koko ka mo ga koko ka mo a re robale bošego re utlwa dilo di a lla mo masenkeng di a tsamaya le ge ke utlweletše lena nako ngwe ke utlweletše lena ka bolabedi le ka mantaga so ke no utlwa dilo di a tsamaya ge ke tima radio dilo tsela le tsona di a gomola a di sa tsamaya ge ke thoma ke laeta radio ka re go lla dikošanyana or la bolela go thoma gape o ka re ya tsamaya so selo sa gona godima masenke nako ngwe metshegareng re bona dikatse bošego ke dimpša le motshegare di atla dimpša
nakong a katse e kile ya lla fela ka bo 80 di na le go lla ka bo 80 ya frogo kry e fapanya mnyako wa ga koko e kry e lla ga e fitlha moo a re tsebe rena gore dikatse tse mathata tsona gore ke eng ne re kgopela thuso rena ka lapa le la koko ene ke kgale re sepela re ya ka mo ba re botsa ntho e teng ka ga lapa le la ge koko le tsamaya ntate letshwedi ba re bothata ke eng ba re lapa le la koko le lenya kokolomakiwa ba re le tšhilafetše lenya kokolomakiwa le ge re kano ya kae le kae mo re kry-ang teng tseo ba re phuthetseng re boa le tsone šire le kolomaki di ka se bereke okay nna ge ke le bjana le nna ke ngwana o ileng tšhuane ke kgwetseng ke mme ke sa le o monyane lebile ka be ka tlogela le sekolo gona bjale mme o ile a re moraga gore a robale yena ka irang ka thoma ke bolwetse ba go e le ntho e ke sa belegang le yone le gona bjanong ke sawa bjane ke ile ka re ke sepela ke etswa ba kry-a gore bolwetse bo ke ntho e iriweng ene e irilwe ke o mongwe wa leloko ke ka mokgwa ba waeniwa nako ngwe kry gore le ge ke o ile ke no wa gae wa nako ngwe kry ke wa gae 4 gae 5 nna ke sa tsebe gore wa ke go iregileng nako engwe and then go na le treatment o e tšeang ya epilepsy ee gona ba ke tšea yone e sa lebele bothoma mme a tlhokofala ke tšea yona bo go thomile ka ngwaga mang bolwetse bo go thomile ka 2008 ka 2008 bo go thoma o le mo gae o le mmerekong or o le kae bo nthomile ke sa tsena sekolo ne ke sa tsena sekolo 2008 ge bo nthoma ke rela gore la mathomo ge o ewa o wele o le kae ka sekolong ka gae ka o wele o le kae a ke sa gopola ka gore setse le gale 2008 ne setse le gale mo a ke sa gopola mare le sekolong ne ke na le gowa le mo gae le mo tseleng nako ngwe ke le bolong ke bogetse ke nowa le gona bolwetse ba go wa bonyaka o dula le motho wa go ba le tlhokomelo bolwetse ba go wa bonyaka o dula le motho o e leng gore o ne tsebo ka bolwetse bo nako ntšhi batho ba bantšhi ba loba maphelo a bona ka lebaka la gore ba dula le batho ba go hloka tsebo godimo ga malwetse a e leng gore a gona godimo ga mebele ya rena ka lebaka la gore bontšhi ba batho a sanka re a rutwa gore motho ga a wele santse a beiwe jwang motho ga a wele swantse a thušwe jwang ene go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore batho ba kgona go go phara ka bona ba kgona go go rwesha bona go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore bo thoma go tla after motho a fetša go kry accident go ne bolwetse ba gowa bo e leng gore motho bo thoma go tla go yena after maybe a wele ka tsela ye go seng go swanela maybe a go betse hlogo go na le bolwetse ba gowa bo bohlwamang ke baloi so bolwetse ba gowa go bohlokwa gore o tsebe gore bo tlile jwang gore o tlo kgone go bo alafa bolwetse ba gowa bo alafiwa bo sepela le ngwedi motho go tseba bolwetse ba gowa go alafa bo sepela le ngwedi ge o bo alafa go bontšha gore bo fodile ge ngwedi ka se gabe rena re wa balama ge o ntse o eya santse o wegate o wala mafelelo o sa tloa ba gona batsebi ba go tseba go alafa bolwetse ba gowa ke boletse gantši ka re dingaka tše di tsebang malwetse a di bolele le rena nna ke le moreming ka se tsebe malwetse ka moka ke motho ke tlo tseba tše dingwe modimo o tlo di fa ba bang gore ba di tsebe fela ke tla go kopantšha le mogala bo mongwe o ne le tsebo ka bolwetse ba gowa ke motho o mogolo mmereko wa gage ke ngaka ya setšo mara kudu o lebelelane le bolwetse ba gowa bolwetse ba gowa ke hloba boroko bo kgona go thoma ngwana e sa le lesea bo kgona go thoma motho e le o mogolo bo kgona go thoma wa bona o sa le abutiso bo kgona go molata gape motho a godile le tata a lekana lona ene o tsebe gore ge o ewa tšatši le lengwe go kawa kolo e tswelela ke lekhu la gago ge o kawa o apeile ke lekhu la gago ge o kawa o le gausi le dilo tša go hlaba ke lekhu la gago so bolwetse bo bonyaka tlhokomelo motho o kgona go wa a bakgame ke le ke mare ya gage santse o tsere motho ga a wele ke mme ya gabotse ka mokgwa go swanetseng ka gona so batho ba dula le wena santse ba tithuto bolwetse bo gore
molwetse o moso o bereka wang ba seke ba tšhaba go nowa tleliniking ba botsiše dinnese gore motho ga a wele re mme a buang re dira eng re dira eng ore ba botsiše rena mangaka a setso re ka bereka buang ka motho wa bolwetse ba go ya gona ke nnete pa mara nna ba ne ke dula le bona le o sesi le bo malome bona ne ba ntse ba ntlhokomela ga pila ge ke wele ba nthega ba kgone go ntlhokomela le yena koko ge ke wele gona ne ke sa kere bothata ge ke phapamo ke re gore awa ke right nete gore nako ela o isa le strong ne ke re ge ke phapamo mo ge ke tlhapogela maybe go wa gola o kere gore ke robala 3 hour ka moko gore 2 hour boroko ba teng after go a go bothata fele wena jo swere treatment o enwa ka tsela eo and then o tla kry-a re tlo go kry-ela nako re go iše go mokgalabo re bone gore re bereka jwang nto kgolo ye ke nyakang go lo botsa yona ke ne nneta gore le ba bangwe ba batlang mo dipitseng tše kgolo ba re thieleditše after re fetša go tšwa mo lenanegong re na le mebereko mengwe re berekang ka yona a se gore go sa re ya go no thoma re dule re hlotleng ka difounu go swana le ka mokgo le be le nyako tla dipitseng tše kgolo re founeleng le re botseng gore banna gape sa le re tshepiša banna gape sa le re tshepiša akere ene ke tlo no kgopela gore ba ileng patla pitseng tše kgolo ba senkeng ba thušega ke kgopela gore ba founele ntate ka kapa o tla bona gore o bereka le mang mmerekong ka lebaka la gore mogala boa modimo wa re botša tše dintša dilo ka ko officing ke rena nako ngwe re gogang maoto so ke tla le ka nna go tšhošolosa ba le ka kua so le wena tate mogolo ke gopela re ge re tlo tsamaya mo abuti o tšee founu tša malome ka kapa ndane nna ke tlo founela mogala bola ke mmotse gore motho o tlo tla re tlo go thuša ka bolwetse ba go ditaelo tša bolwetse ba gowa ke natšo mara go na le motho a tsebang go borola so ke no rela gore o se ke wa tle wa makala o e tla go nna ke go fa motho e leng gore o tseba ka bolwetse bo ka gore modimo a ka semphe dilo ka moka se segolo kore ko go iše mo o ka folang ke se ka go diba wa ikwešiša ya nka gore le nna nka thaba ka no ba bjago ka gore setse ke di begile nako ke na le certificate sa security a ke kgone go kry-a mebereko ke a tšhaba le ge ke apply mo ge ba mpitsa ke fela le nna ke nagane gore maregeng ka nowa moo o tla irega eng wa ke mebereko e meng ke ilisitse mebedi ka taba gore ke wile ke le gona ko mmerekong ke ge ba re ba mpha one mo ya ba gona ge ba ntisitše ba se ka tlho ba mpitsa gape ka taba gore ba bone gore ke awa ke le gona kwa mmerekong no hloka pelaelo re tlo go thuša tate mogolo tabeng ya bolwetse ba gowa le ba e leng gore ba ile batla ka kua gae ba e tla go phethela bolwetse bo ge e le gore go sane le ba bangwe ba e leng gore ba bangwe ba tlile ba fodile ba right go ne le ba bangwe no kry-eng le gore bolwetse bo bo sa ba fa challenge-nyana ba ka tla ka ge ke le monna ke ne go bolela le banna ba gešo le bo mma go rena kgono kry-a gore o tseba eng ba ka tla and then ke tlo ba iša lefelo le le swanetšeng batho ba fole ba bega botse mma go rena a re ko sello sa gago go reng mma go rena Thobela wa bolelang ke Nora ke Mamete wa Letshweni ke tlile mo le malome le ngwana mamogolo le bana baka re le ditšhuana re sa lebeletse lona taba ya lapa la ka mo gae gore ga gone boroko a gone bophelo re tlile mo lena re tlo kgopela thušo mabapi le lapa le la ko gae go ya le ka mokgwa ngwana bolelang gore re bona dilo di ka tse dimpša le dinoga no maloba ge go tlhagile mokgoši wa koko ne re bona digwagwa le dinosi a ke itse gore na lapa lela le irakeng ka mokgwa malome le ena a tlhalosetseng gore dingaka di tlile di epolotse ka mokgwa di epolotseng ba bangwe le ge ba epolola ba re bitsa gore re tla re bone ge ba epolola yaanong a re itse gore se se epetseng seo ke eng kane ga re ya re nyaka dithušo ke ema ka bana ba bantla bang ba lwala ba bolela gore ko gae go ditšhila go nyako kolomakiwa ge re kena le ditaelo di felela ke maatla re di sa tla gateng and se sengwe gape a re ne mahlatse ke sa bolelele nna fela ditlogolo ka moka bana ba bo mmamogolo bana ba bo malome a gona mahlatse la lenyalo
bontši ba rena le masogana no re tšhabela re tlogela le bana le nna ntata go bana no ntlogetse a ralwa a rarogana a ke tsebe mara sebaka keng ile ka lwalela le ke ngwana o mogolo a sa bolele a sa bone a feletsa sa kgone le go tsamaya a ba go kgonagala gore a tlogele sekolong for matšatši ke bone gore na bothata ba gae e ka ba e leng ge ke tswa le yena ngwanowe ke ya go boratse ba mpotsa ka lona lapa la ko gae bjanong re tlile mo lena re tlo kgopela thušo mabapi le maphelo a rena le lona lapa la ko gae ntwe nna ke ile mogang mo kine lapa le na le mathata mara le lena le na le mathata ntwa mathomo tate ka bo yena a ka bola ko go phasa a rapela mmele o la wa ba tenyela ya tate a e right e swanetse e lokishwe ene go chekiwe gore ke eng ntho e mo dirang gore ga ya ntlong ya botshwela mare ga a santse a dithushe go tswe madi a tswa kae a sanka la tsamaya di-doctor tša sekgowa pa mabapi le tabeng ya go tšhekišiša gore e ka ba ke eng se se leng ka moteng a sanka laya all right ke na le ntato mongwe wa doctor ke ne go berekišana le yena re tlo go thuša ka mo setšong mabapi le tabeng ya teng ya gago mara pele re go fa dihlare tše dintšhi tša setšo di tlala ka mogare ga teng go bohlokwa go lebelela ka ditaola gore ke eng ene le ngaka sekgowa e lebelele gore ke eng and then ge re alafa re alafe ntho one o se ka kry-a re thulantšha dihlare gomme di go kgosetša bothata a ke re nto kgolo mo le tlile ka pholo pa pholo le tlo e kry-a ya pholo le tlo e kry-a gore le kry-a pholo gore ke le sepediše tsela e right so re swantše re lebelele gore ka mo teng go na leng then le yena a lebelele gore ka mo teng go na leng then ge e le gore no moremi nna ge ke re no ka mo ke bona o ka re no ke lehlakore la gago ke tlo mmotsa ra bereke le nna ge ile lehlakore la ka ke tlo mmotsa no ka ge wena o checkile gore no nka tswela pele ka bereka then re tlo kgona go berekišana o ka se dule o le sopa mala bohloko kudu ya mala bohloko gore o swere ke go te thuša o ye ntlwaneng pato palle ko go ka te thuša ene so re nyaka go bona o fola taba ya motsola ya problem tša dikatse tša ding tšeo di tlogele matsogong aka ke tla leka ka matla ke boneng gore nka le thuša go fihla kae ya nto kgolo ke mahu a lona santše re leke gore badimong ke ba re lebelele ka leitlho le leng ba seke ba no bulelela mahu ba bulelela ruri mahu a santše ba leke go a fokotša ka gae and then dikatse tše di tlang mo mojakong wa koko santše re tsebo re dielela di nyaka eng re ne nneta gore batho ba lefase le ba seleka ba ka tšea dilo tša bona tše e leng gore di metseng ya bona ba di rua ka gare ga kamera ya koko o kgona o kry-a nako nngwe ka gare ga lapa o sene dimpša mara ka lapeng la gago bošego ke ground ya dimpša o kgona o kry-a ka ga gago go sene dikatse mara bošego lapa la gago ke ground ya dikatse o bo o tipotšiše gore go berekega jwang le hloka thušo nngwe kgolo kudu ke tlo leka ka matla ke boneng gore nka le direla eng fela se segolo ke se lapa lela la mokgekolo lela le tsenetšwe le ne mathata pa le ne mathata dingaka di tsene tše dintšhi dingaka ga di tsene le lena le ya lafiwa a re e beng gore ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang ba fokoditše mo ba ka kgonang then le rena re lekeng go tla re boneng gore re ka thuša jwang ra fokotša jwang mo go palang and then ra leka go thušana le bona ra tswela pele gobane se segolo le kwa bohloko ka re le šetše le ba jwa ka lapa kwa sese ore monna wa sepela a buti wawa wena o swere ke bothata bo bogolo teng še yona mmele wa gago phela o le bohloko ene o godile wa e bona so re santse re le thuše le be gabotse and then dilo di kgone go loka di tsamayang gabotse sesi a o gopola gabotse a go ne mo o diretšeng mogala wa gago phoso mo e leng gore a ka napano tšea dipeke ka mokano sepela mona aowa a ke ne phoso ke sa itse mara yena kana a bolela mara nna ke a tshepa gore a ke ne phoso
malome ka kapa ke tšewe ditaba a ko go leboge prof ke leboge le balli ba rena ka mo ba ga le tshwene go tswa lefatsheng la kwaga tate ke kwela mentiona fela gore ke malome a ba tleng le bona and then ba dula ka ga koko a bona e leng ka ga gabo le yena o dula gona ka mowe tate ke last born wa bobedi ka mogae gonne ba shimane ka moraga gago e setse ka o monto ba robetse go thoma ka firstborno ba tlhokofetse bjalong ke na le lastborn tate a ne motse o ile wa ba le ona mara go a diragala eng ga se tlhokane kutlwano mogo nna le mosadi a rekisa motsogo a ngala a boela ga gabe le wena wa ya gage eno le nna ka ya gagetso bale go ndwa le motse o rekišitšwe o boetse ga geno mosadi o boetse ga geno bana ba kae bana o na le bona gona koo mara wa ngwanyana setse yena a kgopetswe o na le tulo ko go le monna wa gage ke kwele sesi ka mo a re abuti ke ngwana mmamogolo bomma lena ke bana ba motho so ba tlhokofetse ka moka bomma lena ba tlhokofetse ba šiane ka mengwaga me kae nna wa ka kwa 2008 wa sesi wa ka tlhokofetse 2013 2008 10 11 12 ke 13 4 years ke 4 years right tetemogolo a tlhokofala 2010 nke o re tšee ka mengwaga ya bona ka mokgo ba tsamaileng ka gona mo adimele kopelwana le o prof nke o no re tšea ka mokgo ba tlhokofetseng ka go latelana ga bona le mengwaga ya bona mama ga go tlhokofetse ka 2008 tetemogolo a tlhokofala ka 2010 yeah mama ka a tlhokofala ka 2013 yeah malumo mongwe taxa go polo o tlhokofetse ka 2019 okay mama ka ke last born mo bannyaneng and then koko na le bana ba ba 12 then go jwa le go šetse ba ba kae 65 7 ka moka e tlhokofetse ene go theleditše mengwaga ye batho ba robetseng ka yona prof a išiane ko gore ka gare ga 5 years ke ko ka re go tlhokofetse 3 ya bona ka gore o mongwe wa 2008 o mongwe wa 2010 2013 2019 ke malome and le nna ka fetela ke ngwana ka same year so ka morago ga mahu a bileng gona le ile la hlapišiwa next mara le thoma go lemoga gore why le tlano ba le leswiswi dilo di sa loke wa tsare ke rata go botsa batho ba ntši prof gore wa bona mahlatse ga a dule leswiswing ntwe nngwe le nngwe ye botse e dula seeding ebile e dula mo go hlwekileng ge o ka wa bona mo sekgweng mo ke leswiswi a o kgone go bona re go diagalang mola mara go ka tšea tlopu wa go e be ya kua wa tla ka mo stationeng go boela kua o kry-a tlopu ela e kgobokanetse ke dilo tša go fofa dikhunkwane dirurubele dilo tše ka moka ga tsona di tlile mo tlopung ka gore e ya tuka so ge batho ba na le senyama ba na le seqetho ba na le leswiswi go bona ga ba swanela go makala ge dilo tše botse di sa tle go bona ntwe botse ga e dule ditšhileng so ge mmele wa gago o se wa hlweka dilo tše botse di tlo no dula di tšhabana le wena because of nto ngwe lengwe le wena o bone go ka re o tswa ka mo ntlong wa kry-a ka ntle le leswiswi thata wa emanyana wa lebelela o ka se no tswela ko ntle because of a o bone ke leswiswi so le dimpho le dilo tše botse ka moka tša go fapafapana
ge di swantse di tle mo mothong a di kgone go mmona so go ba boima gore di mo fitlhelele then di dule go yena wale go ya ka mogwe ke kweleng mathata a bona ka gona ke department ya tlou tša baroka ene ke tloga ke dumela kudu gore batswadi le dumeleng gore le tlile plekeng ya maleba and then le seke la kgaotša go rapela ka baka la gore ditaelo di fa matla ke thapelo le thapelo e fa matla ke ditaelo and then mogalabo le seke la mo dira gore a le thušeng ga bohloko le lena le mo thušeng kgomo go tsošwa ye e tetekang go thuša motho a sa te thušeng go boima so le direng gore thušo ya gage e beng bonolo ka go berekišana le yena le go mo thieletša gore ge a re dirang so le seke la dira soke le direng ka mokgwa le botšang ka gore once la tshela ye one ya tša le botšang a gone nto e tlo lokang ene le tlo o bua latlela re awa gape moremi a kgone o ile re die so re dirile ene moroka ge batho ba fetša go se dire ka mokgwa ba boditšeng ge ba fitlha a ba go botse gore re tshedišitše a ba go botse ba no go botsa raua gape nna re phethile a gone di-changes go ba botsa gore ka nnete le dirile ka mokgwa ke le botšang ba re ene bona ka bona ba tseba gore ka gare ga dilo tse ba fileng tsona tse 5 ba dirile 3 2 a ba e dira so ke kgopela gore o mongwe le o mongwe mo go lena a te kweleng bohloko a tsebeng gore tsebe go thieletša le tumelo ya go dumela gore mogala bo o tlo o thuša ka tše e leng gore o le botša tsona le go le thuša ka tsona di tlo le tšwela mogola ke le tumelo e feleletšeng nna ke le kakapa ke a leboga moroka ya e no ba jwalo malome ka kapa bona ka mokgwa o e beyang ka gona e no ba jwalo bona re tlo ba thuša re ba direle tsohle ka moka tše ba di hlokang ba no re emela mola re atla gong jwale re tlo bolela le bona re tsentšhe ba bangwe re a leboga batswadi ge e ka ba gone le se le nyakang go se botšiša re tlo bonana gape ka moragonyana re tlo ba le lena gape re sa tlo ba le lena re tlo bolela Alright, motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga motheletše metsotso ke mene fela go itšwela go ere a ya le somete gomme o gopole gore lana go le o letheleditše go le ke lana go la pitšentše kgolo gona mo go motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM ke na le mme mo mogaleng
balli ba bangwe ba sa tsena gomme pele ba sa tsena jwale re na le mme mo mogaleng ke mme o e leng gore kuo mongwe ba ileng ba re ba tla išegile ba kry-a thušo ka kua kgorong tša baroka jwale o re ke kgopela go fana ka bopaki kapa bohlatse ba tše ke di boneng le tše e leng gore ke ile go tloutša baroka ke le ka gona gone jwale ge ke tetebelela ke ka mokgwa ke leng ka gona ke ne le yena mo mogaleng mo mmagorena thobela mmagorena thobela hello nkore ba ntukišetše yena o tlatla o ka re wa tsere go ka re mola go motho o re swara sowe a botša ngwana a re ko mphagele tee mo napile ngwana ga fetša go dia tee jale ba thoma go mmotša gore he e betše tšhela disukiri ka mowe kae jale founu šiwe ga re kgone go kopana le ena ga botse mara a šo ena o buile mmagorena thobela le gona re gona rra lena nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio lenane go lapitšeng tša kgolo go motse community radio mmagorena re na le professor moremi mo gomme jwale ka ge le ba bangwe ba ileng ba kry-a thušo ka molatlong tša baroka gomme le kwagetše le rata gore le ka fa bohlatse mabapi le thušo e le hweditšego ka kua ga professor moremi jwale ke no kgopela gore le no tšang sebaka se le dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theletšego a le gona ke moka le napele re hlalosetšego tše le di bonego le kae a bolelang ke green yambe la ka utlwagala la utlwagala mmagorena awa ntate moremo romeletse batho ba tla re thusa ka mojarateng kama sa le ba tlile awa re kry-a boroko be le tshwenya ke eng mmagorena ge le šale le ya ga professor moremi le be le ne le mathata a mohutamang le tshwenya keng a o sa ka ke ena o na le bothata a ngwalela ntate moremi ntate moremi a maamogela ba boa gape ba tlo re thusa ka mo lapeng ao batho so sa le ba tlile aowa boroko bona ra bo kry-a le ausa lena o bantšha itemogela mathata ga a fokotšegile kapa o thušegile a fokotšegile thata ao batho thata re ya go bua bolela maaka a fokotšegile jwale ngwanešo ka gare ga mathata a bileng gona ka gae professor moremi a romela bahlanka ba gage ba botshepegi ba tle ba le thuša mo e leng gore le kwa go le kaone kudu ebile le kgona go robala le sesia lena ua o tloga thušegile ka nnete molaetša wo o ka o išang bathong mabapi le se o itemogetseng sona ka kua go professor moremi o ka eletša setšhaba ka goreng mmagorena nka eletša setšhaba ka gore ge e le gore o na le mathata o se ka tšhaba emelela go na le batho ka montle ka mo ba thusa nna ntate moremo re thusitse emelela ka maoto a mabedi o ntse se se leng ko wena se ke be wa tšhaba gore mang o tlo reng ga o ka dula gore wa tšhaba o ka se ile o lokile ao batho advice ke ba fang yona kore ga o na le mathata o bona gore a bina ge e le gore o na le ba ba ka o thusang emelela nako sa o dumela kgaetšedi yaka a gone molato wa tseba re leboga kudu ge batho ba e ba le mathata ba feleletša ba kry-a thušo ka baka la gore motho ga a hloka boroko ga go bose mmele wa go phela ka malwetše a ga o bose re lebogela ba tloutša baroka thušo ye ba lefileng yona ka kua ga mmagorena okay papa nna ra leboga le be le bošego bo botse ka moo gae thank you agi right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM
ke tsona tše e le gore bangwe ba maloko a setšhaba ba tetemogela thušo ye ba ikgwetšago ka kua ga professor Moremi ka moraga gore ba tlaiše ke tše di ba tlaišago gomme re a leboga mafelelong ge batho ba hwetša thušo ga go swane le ge e le gore motho o tla no ba jwa dutše ka gae a tsamaya le gopoleng gore slogan sa ka kua ga tlou tša baroka ke pholo ke thušo ke ka baka le o tla no kwang ka nako nngwe ba no re nke le kgobokaneng ka kua mahala nke le no tlang ene re a tlala yong wa tseba re a tlala a gone molato ke a leboga ke bona kgaetšedi ya ka mo ke molli wa rena o e leng gore re tlo ba le ena ga jwale professor Moremi ke o mo amogele semmušo mongaka ke moka a titsebiše gore ke ena mang o tswa kae o beile ke mo bitšeng tše kgolo Thobela ya a ke go amogele sesi Thobela le kae Nkhona ninjani? siyaphila Yebo. ya usesi konje ngubani wakabani sibongo Usesingu Omaki Louisa Giani emayegeni stand number 166A Mzimucha section. usesi ukhala ngani Ngiza lapha babumremi nginenkinga sinekinga ekulu ngaphakathi komuzi wakwaGiani. Babumremi ngaphakathi komuzi wakwaGiani sivelela kukufa. Ukufa kuza kulandelene. Akunanyaka odlulako singangcwabi ngawo. And then le engenze ukuthi bengisikime babumreme ngizokufika lapha enanekweni lakho. Ngithe ke ngisikime mhlawumnye sizathola ihelebho ngakuba babumreme. Kunomntwana wakasesami ongutholakele Phoshiya Giani ulele unyaka ophelileko nge-22 zaka July. Unyaka lo nge-1 January bekuyi birthday yami babumremi ubhudami waphuma umoya ya ene abantu bakwaGiani bathi nebakhamba ko babumremi nebagulako ikinga zinyawo bayatsha ngaphakathi ya ubhudami bekathi nekadlako ukudla bekubuya and then ukutholakele naye ukhambe njalo and then abosesami abakhambe phambilini nabo bakhambe ngayo yona ikinga le so ukuze ngisikime ngize laba bomremi bengibawa ukuthi ihelebho onayo abantwana bakwaGiani asibereki inzukulu zakwaGiani azibereki kubereka babili kuphela and then ikinga esinayo enye babomremi ya endaweni engihlala kiyo ngilwa nabo mama bomuzi inkinga yini manje angazi ukuthi kubangwani angazi babumremi into ebangwako ukuthi yini angiyazi into le yenza ukuthi nicala ukulwa yini so engenza ukuthi ngilwe ulwe nabo abomama labo abomama laba mina babumremi yazi anginanto engcono engathi ngingakutshela yona ukuthi silwa sibangani ya kwesinye isikhathi sekuvela indatshanyana ezingatshondo and nothi uyabuza ukuthi indaba le ibuya kuphi kwenzakala ini ayibi nethomo ayibi nokuphelela kwesinye isikhathi ngicabana maybe nomntwana wangapho and then indaba le ingena ngumama wangapho inkinga yini nibanga indaba zabantwana awuwa asibangi indaba zabantwana kuthi ukuthi into engiyibona ngathi iyabangwa babumremi into engiyibona ngathi iyabangwa mina lapha yindaba yokuthi ekhaya nekuvela izifo ya and then kuba namagama angekho right nethi kwabhubha umuntu siza kuzwa ukuthi sizabona ukuthi banebhoksina nesiceda ukubulunga babumremi bekungana kudla bekunganani and then abomama bakhuluma njalo abomama bangale naseduze nalapha nihlala khona endaweni engihlala kiyo yebo mama okay so indaba le ukuthi uhlala ulwa nalabo abomama laba why ungayithathi uyimikise enkosini babumremi ekosini saya kanengi ya ekosini
baba umremi siye kanengi and then kwathi ubaba unkosana wethu asaphila yeah sikwayiwa ne ubaba unkosana nekabuza ukuthi kubangwani estili nalapho indaba khona azange kube indaba indaba eright bayikhulumako ukuthi omaki Gianni baba uMabhena wenze 1 2 3 1 2 3 bese semchayineni kwenzakala so mina ngiphethe umchayini baba umreni yazi indaba le yokuthi niyalwa angiphathi kuhle ngoba mhlambe bekumele ukuthi nitsho ukuthi nibanga indaba ukuthi mhlambe bathi ubani uyathakatha or ubani uthethe indoda kabani or mhlambe abantwana ngibo balwawo omunye nomunye umzali uyatry ukuthi avikele umntwana wakhe manje angazi ukuthi nina into inenza ukuthi nilwa kangaka yini baba umremi mina laba abanye into esenza ukuthi isilwe mina anginayo iclue lokho ukuthi ngingathi sibangani lo engingathi mina naye siyalwa uyalwa ube uyayifikisa kimi uyikhuluma straight ngumakhelwa nami umamnyamani uyalwa uthi basho mina ngilala nendoda yakhe nengithi kuye ngithi bizindoda and then indoda izela icho ukuthi mina ngilele naye nini and then kukhulunywa amagama ukuthi mina ngithele indoda nge8 indoda le mina nengibiza ngusibari sami umuntu esikhuluma ngayilo ubhutami uchade usesakhe nengimbiza ngithi makhi phela lapha kunendaba esona so yena uthi mina angazi ukuthi indaba lena iso kosala sisolve njani ngithi kuye right asikhambise police station ke and then indaba le isolve mapolisa uthi kimi uthi hawu mina anginaginga wena iye police station nena amapolisa eze ikhona uzokusolveka kuhle ene into engizwisa ubhlungu sikhuluma ngobaba omdala ubaba womuzi ene sibo makhelwane baba umreni and then enye ekseni sikhona ukuthi ekseni nasivukako baba umremi ekhaya nethi na uphuma ngomnyango uthwale ngaphandle kunegazi asilazi ukuthi ngelani igazi asinanja asinakatsu besizathi mhlamunye sina ubokatsu or besizathi zizinja bezilwa ebusuku asinanje and then umndeni wakwaJiyana sithabelana boma 2 months 3 months sekuyaliwa and ukuthi kubangwani baba umremi ayikho into ebangwako akunanto umoya ovunguzako ukuthi ongathi hlalani phasi nilungise into so no sekuyakwatelana after boma inyanganyana yakhulunyiswana sithabelene kumnandi after inyanganyana godi akusazwalo baba umremi no mara kumele ukuthi nithole incedo yabona indaba ukuthi nizokulwa ni abomakhelwane akusiyo indaba ihle sesi ngoba omunye umakhelwane kuzokuthola ukuthi ngelinye ilanga uyangenelwa abanye abazokwazi ukuthi bakhona ukuthi bamncede manje baba umremi umakhelwane nangafuni ukuthi mudele kukhulunywe kulungiswe indaba angisho indoda ngeyakhe no angisho manje ufikile la ku studio ufuna ukuthi simncede mina bengifuna ukuthi nisincede ngemndenini wakwaJiyana izifo ezivela ngakwaJiyana le yabomakhi siye le yabomakhelwane le benganandaba nayo okungako ukuze ngibe worried ukuthi ngizela ngizokhuluma bengigcine ngingenela nangakiyo ngigcine ngizitshela ngenye indlela ngithi maybe mina thina kwaJiyana singaphakathi kubumnyama that is why baba umremo ngibona ngiphakamile ngize lapha ngizokufuna ihelebho kini ya ihelebho ihelebho akusiyo inkinga ngoba ngizokunceda yebo baba into ngifuna ukuthi ngiyenze ngifuna ukuthi wena ube nepeace yebo angifuni ukuthi sikuncede ekhayikini bese mawufika endleleni usathethisana nabo makhelwane akusiyo into eright leyo sifuna ukuthi wena nabo makhi niphile kahle ubaba lo bathi uyabangwa asifuni lento leyo ukuthi ukuthola ukuthi igama la kababa liyangenelela lapha nalapha asifuni kanjalo so umuzi lo wenu wangale kaJiyani kumele ukuthi uthole incedo into engilethe lapha ukuthi ngizokuba wayona ngoba baba umremi umuntu wesindoda siyabathola baba umremi
kube right kuhlala sihlala ungahlala naye unyaka olandelako usuyakhamba akunapi akunanto akuna next akunanto enilwe ngayo and then bona khambe maybe ukhamba boma 4 months 5 months nekacedako uyabuya godi uyafona yebo manje into engirarako ukuthi into le ikhoswa yini yithi simndeni wakwajiyani engakangaka leyo esiyonileko. Okay. Should lento leyenzeka kubonke abantwana bakajiyani especially enzukulwaneni. Angazi ukuthi uyangizwa baba uMremi. No ngiyakuthola. Especially enzukulwaneni. So abezukulu bona bonke mabaphelele azange bahlale phansi bathi lento lekumele ukuthi baphume bayokuthola uncedo kiyo. Into le baba uMremi sikhona ukuyikhuluma nesihlangeneko ekhaya ngitsho beze kwagogwabo. Mara baba uMremi nekosala kuphakanye kuphume into le yase iphelele emoyeni akusana umuntu oyikhulumako akusana umuntu oyithekela over. Mina ukuze ngiyithekele over ngihlala ngaphakathi komuzi loyo. And then into ngithusako ukuthi indumbu ziphuma ziphumile and then asazi ukuthi this nowadays kukhamba bani. Mara esikhathini esiningi maniceda ukwenza isibuyiso vane nigeze maniceda ukuncwaba so nisuse nalesichitho lesasikhona lesokuthi hlala ukuphuma isidumbu lapha ekhaya. No asinabo abazali baba uMremi and then umuntu esisele ngaye sisele ngomani umani omncancane wekhaboma and then umani msiyoni nesimtshelako into ezinjengalezi ukuthi mara wayesingahlanjiswa yena uthi mina ngiyangibona ngimbethe ibheje mara anginaleli nina yenzani. Mara angisho ngesindebele mina ngazi ukuthi maceda ukuba nesifo ekhaya mhlambe bangandlulisa angazi ukuthi i3 months or yini niyenza isibuyiso kuba nesibuyiso and ngesibuyiso akusilwe ilanga kumele ukuthi nigeze ngalo ngilo manje maningagezi musinenzela ukuthi lo muntu lo azokubuya abize abanye la ekhaya azokwazi ukuthi abathathe ngoba nisemnyameni. Baba uMremi into le yenzakala from ngoma uma wabhubha 2003 uma wabhubha 2003 kwabhubha sesami kwabhubha bosesami there is no ayikho into eyenzakeleko baba uMremi ayikho asakahlanjiswa asakenzisiwa next. No phela mangabe kuba nesifo angeze kusazokushona abantu lapha ekhaya ngoba nazi ukuthi nicedwa ilitshwa or yini. Ilitshwa lona azange silibeke. No phela abathakathi bayakhona ukunibekela ilitshwa ukuthi niphele 11111111. Manje baba uMremi that is why ngize kuwe ukuthi sifuna ihelebho ukuthi nangabe lilitshwa lelo besiba ukuthi uyosivalela lona and then nangabe ukuthi asakahlanjiswa besiba ukuthi usihlambise. Ngoba okwamanje baba uMremi angibereki ngokuya ngami baba uMremi anthana bengibereka mina bengizokubiza neketlo ubitsa ntate Muremi kubiletsa le plekela ya diekeng waitsore engwe entshosang ka pleke ya diekeng keng ntate Muremi pleke ya diekeng go tlhokofala banna go sala rena basadi bofelong pleke ya diekeng e kere ke libeletse khoshi ya diekeng e tloba mosadi na kwa ngo ka rotsana diekeng wa kera khoshi le umaki and angikholwa ukuthi kunendawo engabusa mfazi. Kadi hekeng baro gone bothatha ka mo bana ngele THN radio bana kwenzakalani mama le no baba uMremi ukuthi kwenzakalani asazi shona amadoda kuphela abo baba bangiba bakhamba kukhamba abo baba and then ukuthi kukhambe youth kukhamba ubaba kukhamba youth khamba ubaba kukhamba youth iyake nina nje ngicela ukuthi nongangena baba uMremi nje nongangena wangena maybe ubiziwe basadi re ba bantshi ntate Muremi masogana le fiuma basadi re ba bantshi masogana ki ba bateng mara not kangako and then youth yeke the most baba uMremi ayibereke asitsho ukuthi angitsho ukuthi emhlabeni kosala sibereke sonke re ka sibereke bo botle ntate Muremi ene ka mo lapeng le ka sibereke bo botle ukhona ozobereka right ukhona ozobereka phua ukhona ozokusala ngikhaya mara eyekeni ntate Muremi hayi anthana ngiyabereka ngikubizeli yekeni gona le khoshi ko diekeng
kgosi ya rena ntate Mabena o robetse ka bana ba hae kona bo irang 6 months beketlang ka di beketlang ka di 5 ka Saturday ba tla be ba ira 6 months and then tshwantse ho tlo kgethiwa khoshana and then na khoshana khane he kgethiwa ntate Moremi e kgethiwa kae e kgethiwa le khotleng o re kgethiwa ka mo moshate anke le re tlhalosetse mo di magoshi mo e fologa khaitsedi ya all right papa ya mo magoshi mo fologa yeo ya gore masogana ka kua le banna ba tlhokofala bontši ba lena le ba bantšhene le sengele masogana a theeditše a tla phentša feta ba tšhentšhe tsela ge ba ya bosogoko ka kua ba tabola pele ka kua bo troya ba tsamentše ba dumediša ba sobelela ba tsena ka diekeng ba tsena ka diekeng mara wele tabashi ba fetso tsena ka diekeng ba re banna ba khwa ba a kry jale go šetse o mo kereile go ra gore o tla mo tšea wa mo isa go tlo ja ba roka ba le tlapiša le ba babedi gore le kgone o tipsina le kgoneng go phela tabeng ya makhune wa tseba re nna ga ke tsebe kapa go kwešiša moroka gore a kere after funeral go ba le meeting mo go bolelwang dilo tša ditlhobolo le gore bana ba akerwa re tlo tlhobolaneng go diragala eng batho ba bagolo ba family like borakgadi bo malome bo mmamogolo keletšo ye ba e fang batho ba e leng gore ge ba fetša go tlhokofalelwa ke mahu a ba tlhape ke ya mohutama gape ke ba bantši batho ba tlang mo pitšeng tše kgolo ba re tlhokofaletswa senke re no tlhapa wa tseba problem ke gore malome ka kapa batho a ba kwešiše molao wa kereke kereke e re go hlokofaletše pheta segageno o ikilele go feditše ka segageno o tlo bo o tle kerekeng jwale batho ba bantši ge ba swanetše go pheta tše di swanetšeng go phethwa ka gare ga setšo ba taka ka kereke ene kereke ga e rialo kereke e re ka ge o robaletše phethantše le dipheta nako ba go fang yona ba re ke ya kilelo wena o nagana gore ba re ke kilelo ya eng ka gore ba re ke kilelo ya gore o phete segageno o fetse go feditše o tle ka go rena gape ba ka seno gore o ikiletse o dutse o no ba o no dutse fela a kere ba tseba gore ka segaga bo rena ge re fetša go robalela gone tše santseng re di dire tša gore le tša gore le tša gore o swana le ge ba re motho ga a robaletše ke monna a tšee 6 months ka moraga 6 months e be gona e tla kerekeng so ba le batho re tšea tšela ba re boditšeng kerekeng re di etiša pele ka mo gae mola go se go a swanela go ba jwalo ke go tlatša melao ya dikereke a e seke ya laola ka metseng ya banna le basadi molao wa kereke o bereka kerekeng e no ba jwalo ka baka la gore ge ke tšea molao wa kereke ke o tliša ka ga maubane go ra gore ke ra gore molao wa kereke lo aga maubane e thome go ba le bothata e le mebedi ka gore ka ga maubane gone molao wa ga maubane le setšo sa ga maubane gore rena ge re nyadiša so ge re boloka so ge re dia jwale and then ge molao wa kereke o etla ka ga maubane o nyaka go laola ka ga maubane then ke mo re thomang go ba le mathata gona ka baka la gore go kosa gore re felele re tše re ngalelana re le se maubane ka gore ba bang ba tlo re ka se maubane a re bereke jwalo ba bang ba roradi le rena kerekeng a ba re botša jwalo mara potšišo ko gore kua kerekeng a ba go botša jwalo o le wa gamang a kere go fitlha kua kerekeng a o tšhentše go ba wa ga moremi o tšwela pele go ba wa ga moremi ande go tšwela pele go ba wa ga moremi go ra gore semoremi se sa go kgomaretše se swantse se no dula se dutše go wena so batho a ba seke ba khutha ka ditumelo a e ganetše motho go dianto e lokileng yeo ke ema le wena ke ntwe ke e bolelang kere motho o swanetše go tseba gore ge ba re tsamaya o ye go tšwa o ikilela pheta segageno ke nako gore o pheta segageno setebele se wa bona go ne ditšo tše dingwe ne malome ka kapa ge o ka lebelela lenyalo la setebele wa lebelela lenyalo la bagakopa wa lebelela lenyalo la sentwane wa lebelela lenyalo la Sepedi le lenyalo go ya ka ditšo ka go fapana go bontšha ga botse gore ge o ka re o nyala wa se dire dilo tšela batho ba le ba di dirileng lenyalo la gago ga le tlo sepela ga botse ya bobedi
le tlhokofaletšwe ka morago ga lehu go ba letse le santseng le diphete tša segagabo lena a o di dire so go swantse o di dire o re ke tsena kereke mara o ye kerekeng ka gore o tswa lehu ene wa tseba re phentse re ge re le mo makhung moroka re balela batho mangwalo gore ge motho a ka bula bebele a checka lengwalo le mola go Johane 19 verse 40 ere ge go bolokwa morena Jesu ba ile ba tšea mmele wa gage ba o phuthela ka mašela ke moka ba tliša le dinoko tše di sa turing tša ka fase ga lekgolo dilo tšeo ka moka ga tšona e re ba dira dilo tše ka moka ga tšona go a phethwa sejuda mokgwa wa sejuda wa go boloka mohu because of juda morena Jesu o be a ka se boloke segerika o be a ka se boloke setšo sa batho ba bangwe ka se boloke Sepedi Tsonga Sizulu o be a swanetše a boloke ka mokgwa wa sejuda because of ke mojuda then rena ge re swantše re boloke ka sekgatla ka Sepedi ka Sentwane ka sensentene re nyaka go tšea ditumelo re di bee ka pele di thibe segagabo batho ene dilo tše jwalo di senya re senya dikereke maina ka re dikereke ga di re jwalo rena ke rena re buang re re jwalo so kgaetšedi yaka wa bona ge ke go theeleditše sesene go tloga o thoma go bolela a ke tsebe gore motlho mongwe o dira ke mathata goba ke tlhago ya gago mara o tlampotše o kwagala o letša man ande banna ba kwane le mosadi ya go letša kore o kwagala o na le king ke re enga go letša ke a bona o ka re monna le ka face ya ka motšhini awa mo di a boa mo mmona o mo lebeletše gore mo a di boe fela nne o kwagala o na le enga ene o tlalelana ka pela ya ene mekgwa kore dilo tše ke šetšeng ke di bone mo go wena go go botša nnete ga gone monno a ka di kgotlelelang ke sa tsebeng gore mohlho mongwe o dira ke mathata a leng ka mo gae ko ona a go drivang gore o be ka mokgwa o leng ka gona mara as long as o senke o kry-a thušo a o a swanela go makatša ke ge banna ba sa dule ngwana gešo o kwagala o le bogale man nnamanga babukakapa angisibukhali ivoice sami iphezulu ivoice sami iphezulu uqinisile nokuthi ngine enga ngimuntu omunye wokuthi angifuni ukuthi umuntu sikhulume sigcine lapha kungakafanele khona ene mina ngingomunye umuntu babukakapa angikhona ukuthi ukhulume nami mina ngithule ikwa ukuthula awuthuli le ge ntota ikhuluma wena ufuna ukukhuluma awu ababukakapa indoda iyahlonitshwa awu babukakapa indoda iyahlonitshwa indoba mina ivoice sami babukakapa iphezulu waleja yo akile ngwanesho ikhelepo nizolithola ne asihleki amathata akho sifuna ukuthi sikubuyise ubuye ube nathi ukhumbule bonyana ukuphi uyayibona into enjalo ekhabo mamakho niseleninga-ke abantwana bakamama no bekhabo mamakho kusele yi-1 nje uhlala ekheni unofana ekhabo mamakho ngihlala ekhaya ekheni so izinto lezi usikhuluma ziyenzakala ekheni ngekhaya mara ngizwa ukhuluma ngenzukulwana inzukulwana angisho abantwana babosesami bakogo okay kusho ukuthi ikinga ayisisekheni ekheni umkhulu ingikheni isekhaya wo and then ukhumbule ukuthi ngale akusingi kwakho angisho and then uprofessor Mremi nakazo ngihelebha ngale nabanye bazokufuneka asifuni ukuthi bazokuthi ukhambile uyenyangeni nakho nje izile yenzani so ihelebho nizolithola
ngingathokoza kakhulu baba uKakapa ubaba uMremini ekangeza azosihelebha ukuza kwami la angakayiplaning ngingedwa nabo ngisho laba khona abalalele ngoba beloko bangifonela nengikwaba uMremi bangibuza bathi ufikile na nekube 29 bangibuza bathi ukuphi ngoba silalele ubaba uKakapa wena uzwakala ngisho ukuthi laba khona bangilalele bathi gani ukomu ngathi awungakayi ngoba silalela uzwakali awuzwakali awuba ikinga le baba uKakapa kade sinayo kusho ukuthi ngibawa ukududuzana laba abanabazali abangahloniphi abomamabo baba uKakapa ukukhula unganamama kuhlungu ukukhula unganamama kuhlungu ngoba yonke into nenikhipha inyembezi uthi mma ene awusazi ukuthi awunama uyolilela kubani baba uKakapa nengikhamba ngiyolilela komunye umuntu kusasa indaba yakho igcwele nenahale awusazi ukuthi kwenzakalani ukukhula ukunganama kubuhlungu mina bengibakha especially ebantwaneni babentazana kubuhlungu ubhutami naye wathi nekathatha umfazi wathatha uma angekho ukuthatha uma angekho kubuhlungu baba uMremi ikhona ifamily ezonithanda ezonenzisa izinto eziright ikhona ifamily engekhe inithande ezonikhipha endleleni nothoma ukhuluma bathi umntwana awazini bathi ukhuluma khulu awuhloniphi ibile njengami uyayezwa na uthi basho ngiyalilisa plus mina vele ngisuka ngibatshela ukuthi hayi so asenzeni so bathi wazini umntwana so asiphume enkingeni zangikhaya ne because nangikulaleleko nangikucalileko sesi nawe ngesipedi bathi uyimeju ngibona ngathi nawe as individual unenkinga zakho ezingafuni mhlawumnye umndeni wekheni ngaphandle kokuthi uDr Mremi ahelebhe umndeni wekheni wena ungaziba wela ihelebho enjani kuba uMremi wena as individual ngehelebho ephezulu kwami baba uKakapa ubuyelela indaba yakho ngithi nangikucalileko uzwakala umuntu uthwenyeke khulu uzobhlungu kakhulu singabali amathata wekhenu in wena as individual inkinga zakho esibhekene nawe into engenze ukuthi engizwisa ubhlungu ngemihla nangamalanga ngiyo indaba yokufelwa kwethu asali baba uKakapa ukuthi umuntu yebo sizokufa siphilela khona ukuthi siyakhamba mara hayi ukuthi unyaka lo siyancwaba after 6 months siyancwaba unyaka oza udluli uyadlula ngaloya maybe early siyancwaba baba uKakapa into leyo ngizwe ingidisibeza kabhlungu baba uKakapa thina ekhaya akunakuthi singamema eyegeni sithi sinombereko kuhutlo thabiwa kamo lapeng la Hajiane he ba rojana ma ya khomo ebe hutswa stop that is why ungibona ngine enga ebusuku angilali baba uKakapa ngilila ubusuku nemini askise ukuthi ikinga lethina soyisolvela ngubani ngoba noma asinayo askise ufikile epitshentje kholo ihelebho lizolithola ubaba uMremi uzokubona ukuthi uzokwenza njani yi-department yakhe ukuthi akhone ukubona ukuthi izinto lezi ziletha ukufa ekhaya izilethwa yini yini into angayenza ukuthi nibeni right asithi uMremi uzokubamba ukufa kuzokuba khona mara akube ukufa okulethwa kuNkulunkulu hayi babantu bephasi kuzokulunga sesi ungathwenyeki khulu kuzokulunga sesi unabantwana bangakhi nginabantwana babili babesana unabantwana babili bofuna ukuthi sincede umndeni yazi ikhona enye indaba oyikhulumile bengicela ukuthi silungise kusesemanje ukhulume uMakhi ngegama wena nalo Makhilo awufuna ukubona impilweni yenu nizoba nepeace niyi2 mina no makhelwa nami ipeace kosala ibe khona ngoba siyifamily siyifamily ubhutami ubhuti wami uchade usesi wendoda yakhe
uyayibona ukuthi siyifamily indoda yakhe ngusibari sami kuzenjani ukuthi beze bakhuluma ukuthi wena uthatha indoda yakhe into bengiyifuna leyo ukuthi yena anithana uyeza atsho ukuthi indaba ithomaphi igcinaphi manje nangeziko urasa and then uyabona ukuthi kusho ukuthi ipi angeke iphele ya mara yabona indaba yenu mangabe ayilungi nizogcina senibambani ngezandla ukubambana ngezandla baba umremi angeke ukuthi singabambana ngezandla ukubambana ngezandla angeke sibambane ngezandla kuzohatshwana ngamagama njengokuba khatshwana ngamagama mara inkinga ukuthi ngaleso sikhathi nihashana ngamagama abantwana balalele ene ingibo balimala kakhulu naso into engizwisa ubuhlungu baba umremi yeah so into kumele ukuthi siyenze nje muthi nina nithola incedo and hayi wena uyiwane yebo nale ndaba le yakho nomakhi muthi ilunge okay yeah muthi ilunge bese ibe kahle ubaba kho walala nini baba umremi ungize kuhle ubaba mina baba umremi ngakwa Jian yeah ngikhulele ngaphakathi kwesibongo sakwa Jian yeah mina neloko ngikhula ukukhamba baba umremi yeah uthi nosemolweni umuntu asa eze kuwe akhulume nawe athi kuwe athi uthwenya sibongo sekheni nengimbuza ngithi mina isibongo sekhaya ngingwa kwabani athi wena khamba ekheni wena ufike ekhaya ubuze abadala ngayibuza umalume wami asaphila yeah umalume wangitshela wathi wena ungwa kwaMpete eRustenburg emruleni wena wakaMpete mina ngokwegazi wakaMpete ngingwa kwaMpete eRustenburg emruleni manje ngambuza ngathi eRustenburg apho ningangisa jama kancane uMpete isibongo Mpete isibongo yebo okay okay yeah ngambuza ngathi ningangisa eRustenburg na bathi bona indlela abasazazi baba umremi mina ubaba mbatho nguElias Lebakeng Mpete eRustenburg emruleni nabo nangabe bangilalele labakhona so kumele ukuthi siye eRustenburg siyokuthola uElias uyamfuna uElias Lebakeng ngimfuna kakhulu baba umremi ligazi lami langibele angisho ukuthi azange ummone angimazi nangelihlo baba umremi ngimazi esithombeni angimazi nangelihlo isithombe sakhona usiphethe sikhona baba sikhona ekhaya ngagezi naso okay ya ke nagana gore ke sekatla ne re ka mokry-a ka pela kudu le sekatla re senka mothola masenya kholo okay ya i-page le ya ka moremi iphethe iphasi lonke labantu bakhona bangamazi ukuthi awa nangumntwana akho ubuya ediyekeni no uzakutholakala okay so isibongo wena ubona sikuhlupha ngani isibongo baba ukakapa singithwenya ngezinto zamadlozi ngoba nengithi ngiyayifuna bangitshela ngendaba yedlozi isimoya sami ngesakwa Mpete and then isinyanga sami ngesakhaboma uba ngikhulu obeletha ijiani lengiyabani ijiani indoda ethethe uma mina ngingakaveli okay uyayizwa ukuthi khama njani uma uJiyani uchade uma uJiyani walala uJiyani bona lale uma wayotholana noMpete kwavela ubhutami batsho kunobhutami ophambi kwami uAli yena batsho bambulungele eRustenburg and then kweza mina jama kancane ubhuti wakho bamncwabelele batsho njalo batsho mara mangabe mhlawumbe musubhuti bamncwabelele kusho ukuthi umndeni wasekini uyayazi indawo le yakhabo babakho manje bashobana indlela basazazi bathi indlela zichenjile akusafani nalokho kade wabangitshela njalo baba ukakapa mina ngokuthini
Ay. But indlela change njani batsho ngoba njalo i-N1 izokuhlala i-N1 i-N12 ihlala i-N12 babukeka no ba chaba maikarabelo batsho njalo mina angazi babomremi eno yazi indaba ukuthi bashiye ithuna le ukuthi izonenzela inkinga phela mara mosimoruleng e line ya bo Northam bo kana ke ka ikuana bana mara moruleng a se gole gape nna ena ke tseba ke nyako nna ke kana moruleng man ke tlo go botsa mamogolo wa ka o agile go tloga ko mamogolo wa ka agileng gona o ya moruleng ke local a ba le gore re o tla namela kapi serious ke local kapi ke ngeng tatemre e gona koloi ya kakapa e ngwadile kapi ka mola tsela di a leba moruleng no moruleng a se gole ya wa bona ebile ba re ke ya before Sun City o before Sun City ya mara if ba re before Sun City ra ra se gole nna ke tseba mo Sun City moruleng a se gole so a re tlo mo khwetsa o tlisha snepe sese ngizoseleta ya o tlisha snepe and then ngisilete nini anytime all right manje sasisitshele la umndeni singahlangana nawo nini umndeni wekhaya yes ithi usasami uyabereka ubereka ePitori kwasala ngimfonele noma singakhuluma nabo ngefone basivumele sihlangane sibone ukuthi singayenza ngoba lenkinga le akusiyo lento singayenza shuthi singathi wena uyenze uyi1 sifuna ukuthi nabo babe khona okay ukuthi kusasa ya mamogolo ka o gile le rome ya mane ka shwa wa fetola mo go paging ya ga gore se wa gile le rome ya ke gaufile le rome go tloga le rome moruleng ke local ya ke local ya no re leboga ge go tsebagala re ya go tseba ko ke pleke kgolo gore ke no ba pleke nyane ga botsana go swana le moruleng ke pleke nyane a se gone no ge ile pleke nyane gore re go tlo ba easy gore re kreye gore papa ga ke manga ke re tlo monyaka ka fane le leina wa le tseba snepe se gona re tlo mo papa gore tlo mo khwetsa ke nthunyane go khwetsa papa ya ka re sometimes o no kra ba re papa go a khwetsa gale ka lebaka la re dutse mo a ye go nyakiwa ko so tla mo khwetsa bua ngore dutse mo so re tla go thusha sesi ya ke babomremi ngingathokoza akho vulela bo mahlangu lapha kakapa mani ke banikeza usesi re ya di section ba ke re no kwa gore go nyaka papa go ke section ma 0131100406 0131100407 re no topa ba babedi fela re no kwa gore ge papa go a le moruleng ke section man o tla tsena emsereso mo moyeng dumela Kakapa kujak. Tangu. Professor. Tangu. Waija ki section lalela sesi. Rustenburg usuka lapha emayedeni. Ngela lapha Rustenburg yokhweli ithod lapha then uTepitor uthi N4 ichike Rustenburg. And then last indawo bathi Marikana. Imuruleng ngiyayazi imuruleng iseduze khulu vale ntate Mpetha o motsebe Mpetha ba gona ba bane gona ba go ba tseba mo Falbank ba ga Mpetha ba gona a ba tswa Rustenburg no ke sa tsebe ka gore na fitile ka 79 okay ya re tlhakantse jo mo wane ntate Mahlangu ya ka bushiu ke tlo gona then ko ba botsa ke ya Professor nnete le makadi tsamaelane ya bona o ba tselile ke akere ke tlo ke di bolela ya o ba tselile be ke le gona mo a re leboga thata ka santse ko go etela Mahlangu ke mo line ya ka mo ke ga o fitata le ke le gona ya no santse ko go etela Mahlangu ke rata go botsa batho re bonane
go na le mošate ba bangwe ba rao gona ke re bona mola ke mo mošate mola yeah and then dilo tse dingwe a di nyake maphodisa di nyaka mošate di nyaka mošate ya and then the good protector ya motho ke eng ke mošate o na le tse re di repoteng mošate go gona mo falbanka wa o tseba yeah batho ba re tompotse re moana mošate ke le botsoro o sena mošate a o tshwele nna ke gona ke mokgomana mošate re a leboga Mahlangu. ya ngiyathokoza Thank you papi. MCRS mo moyeng dumela. Thobela. le gae Re gona ra lena wa rra. ya ke mo kwa utso wa bolela ke kudu sport ka kudu sport Ra go amogela kudu sport ka kudu sport. ya ntate morele le ntate ka di ke nna a yetelere a ya yetelere plegela ke na le email mbona re kota ya mola ke family ya ka mara ya yetelere ya le nna ya bona re na mathata ile a kana ke kwa ba re na le investment Eng diekeng. wena o ile wa ko ba re Mara o ra gore o ka palla go tloga kudu sport wa no feta matimpule fela ke moka wa tsena diekeng wa go bona meloko le metswalla gene. o ra etelege o ka se go ba re go ne le new stand ko wena o ra re di a boa a mara makgarebe a gona nka di boseseshiba mo ona ke o ke a mantši amantse ka kudu jale nkane o ra go etelege go ne makgarebe a mantši mo ai mara e kore o no nyenega ao loro o e re ko tshwaragala mnyanyane wa menyana mola o no go no right ke ka gore ke no reka ke se ne wa rra go ne bothata re thabile kudu go dišana le wena go lokile a uso a lokela re ya go leboga kudu sport prof o ka nape wa no e tswalela mongaka wa ba fa le di-phone number gore na ba hwetšagala kae ba tlo tša baroka ya se se re tlo go thuša kere ya re tlo go thuša dilo ka moka di tlo loka di tlo sepela gabotse o ba tšele khaya se zo ba founela bonke bese mhlambe asibeke ngomgcibelo senze ukuthi sifike lekhaya ya magagesho nna ke a leboga ka dikgokaganyong tša le ya go ka Facebook ba theeletše ba motse community radio station ke leboga thekgo ya lena ya ka mehla go sasa le ka tsogela ka gae Forogo and then le tle le re bone magagesho ke tlo bona balwetši ke na le tše ileng gore ke santše ke di dire go thoma mola go 12:30 ke tlo tswa go le re o nyaka go mpona o tsogele Forogo o tlo kgone go nkereya difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 072 133 6761 072 133 6761 go o nyaka go tseba ka tše dingwe tše e leng gore di ya go tshwenya magagesho go swana le tsona tše tša malwetšinyana a matšatši a go no makatša o ka founa re tlo go thuša ka tšohle ka mokana ga tšona ge e le gore o nyako tla ga moremi magagesho ke kgopela gore o ngwalele mo WhatsAppong ya 060 959 0303 and then ge e le gore ke galo sepela maybe go ne se se go gakantšhang ka tabeng tša mathata a malwetši a sekgowa o no founela 076 853 4043 076 853 4043 and then ba tla go araba and then wa tla wa kgona go ka thušega dilo tša gago di a kgona go loka di a ba gabotse malome ka kapa nna ke lebogile kudu ke ya ka dihekeng bale ke sepela le sesi ke tsele re ke kae mane kua re ya moruleng re ya go bona ba ga Mpete re go thuša sesi ya kgone go thuša gabe gabotse ke tsega e o tswa kae ka dihekeng ne ya wena bolela le bo malome ka moka le kgobokane le borangwane borramogolo re tlo le thuša ke lebogile kudu malome ka kapa
right motheletši o motse community radio go tswa gona fa le go 96.3 FM go tswa go nna ke le morwa motšha maubane re kopana go salana go lapitšeng tše kgolo ge e le ga bja le gona ke tswile twede Oh